Mame ma wakwaba emfa umbra Ghana nsem TVGH so wo frɛ me adwowa search me. Aja Kumawood actors mo gum ho ani mo ase. Kumawood actors say campaign Kumawood actors did the NDC for achia. Omu did the NDC for campaign to achi bebrebe ni na se do mu pedibre. Yen kwatin Vivian J open school feeding program Ahafano Southeast. Ahafano Southeast woman organizer or Sister Mary or si Vivian J also open school feeding program aye Ahafano Southeast. Omu ye bia enye oso ye oba bra fa on senti ti na bra o de seka metwitwa so ma o de abakuma ase Sister Mary si emfan krato yi enyawo Vivian wo gu anim ase wo gu hu so anim ase eho ye mama nyina se school feeding program na akopa ye eho you school feeding program na akopa no asa Ahafano Southeast woman organizer o say de man nto say omususu omu daka ni mu bia eyeye ma men kan kire mo gu hu anim ase sa dibre bi sei MPP on dibre school feeding program we MPP o de ma na ye beto aba mu pra honom me ye de ballot boxes si honom ene ma na omunum duku kese bonom sa school feeding program omu ena MPP di sa dibre we de ema omu a whole movie star like you sida woni nim su movie star mu usu gidigidi die na sa utimi kasa wo kwakọ school feeding program dia ena yie ba esrewo omu penkrofo mo su ase because esu de Vivian we ya de e movie mu ye srew so ubetimi akoye eja ho adwuma e wo de wo kala ikwakọ eja ho adwuma dia na su ni de esu de wo kala na nsai gofo ye ba wo so kwa ase ukosu jiska because internet de bia kana MPP no MPP no kwase ye MPP mu kwase bie ni wo MPP kwase wo MPP mu no ye ja no kwan kwase wo MPP mu ye ja no kwan. What I say? Ejaku onko pressure kwa school feeding program say adwuma ejaku onko nkoye. Sister Mary say Ahafano Southeast. We your bra. Vivian wagu ye ni mase. A whole movie star like you. Ghana movie industry be say jeguna mo be di be si hono no. E fi the school feeding program e na mo pe. Keke school feeding program keke na mo pre ho ejan wadwuma na fe Vivian wo do kala we ko pe. Ye wagu ye ni mase. O Ghana for any masse. Vivian and one say I'm here. I'm a cast about coach and this for no matter 8 good years. What no, and this no matter 8 good years. A command do macho and the bread post or Cassiacas, Mumma Farmer more yan to Tofifo and Roya mobile party, Mumma Farmer more. And no ya more mobile party mono. And this on facade the breaker ceremony. Also much cha asa every day sukuja ho every day oko preja ho adwuma Vivian who Vivian like you oko preja ho adwuma Ahafano Southeast isa meri so de oyo babra o de nkwantre pa ni jamoba ni abeteba ene ke babu o so ba bo fucking Kumawood actors ne actresses so de mu hu ani wu papa mu hu ani wu They say school feeding and I'm more home. More movies from Adam up to this time. Say crown so dear enka YouTube ne social media you crown enka munya sika. They say school feeding and I'm more home. Hey! Oh, mu hu ani wu papa. Muhu aniu entina sese amanfo enhwe mu enema mu postu ebio na sese school feeding na modi mu ani akwakwasua so na modi monko NDC fo na se mu baba abeto omo ye NDC ma no omo se mu baba abeto omo betwitwa mo nsa e de akwakwakire akrafo no ka Vivian hu aniu papa mi donyame Vivian Dewe nyankopon sifa abo wa brabom otuodie na hiawo nyame ya adom ba Kumawood e fama Kumawood na chi na tin say utwitwa advert bebre was e bi o restaurant o patase sometimes we bedu okra na wo car na park wo car si afi the school feeding program na wo kwako ho ntokwa school feeding na wo kwako ho ntokwa na wo Vivian ma me musa wo da bi asora wa sha wo mo retintin say jata no wo betimi as a report there. School feeding program na ebidie no mu yusu o madam mo yusu gas na wo betimi abogem. Na bi musa wo Vivian wo betimi abogem.
Awo kwa school feeding program no. Ko sa constituency wono. Amelio sa haji ane se wo twen. Wo se ni pedi abesuma ma na ba obi obetwitwa ne nsa to agu. Na mo ya de mo pini wo. Ada mo gidi ai. Aya hu sha na Nama McBrown oh. The way am amene fa branding ho no. Eye din se obi a politician bi betini abeto na na se be fa McBrown se bra na bedi NDC achi. McBrown beba kro beba MPP o ma NDC. Na wa kan ni ba ti se wo Vivian Joe. The way our brand wo industry if you as nanga bedi di watem se wa funu kutukutu se bloni be kro wa meyi na no. Ni enim so ba be reply no wa me reply no. You said the way I was if our brand as a ubu bi as a sister penny madam penny bi. Nani ne chi say adia o sha underground a wo wonim na egu ase. After the school feeding program na akoko home. Vivian Jail wa fel wonim na egu ase. Say if you as nega ni di watem kwa wa fel. Bra Sami Jamfi, enfi obi a why? Ai. No enfi obi a dollar a good briefcase mo yamfa ntowi. Enfi NDC full soldiers no. Enfi obi a fa mama part. Fa sika no mama part. No wonfa nwura na sori mu. Entwe akra manyame. Na to nkotokuro kogu omo ho 4 years time na de amo omo no makobo ban e o police station. Asiafo briefcase musika ye de to wi ni jot ko party office no akwaji 20 cities no ato wi no ato jot na wonam na ekufu ado e waso otukoko mu ko system ile na ekuafo na adu sisimo na oye trimodinfo obi obehwe nyanka ne nwisi aye trimodinfo ene yama wo $10,000 wo yama $10,000 ya de be dey adwuma ben no wabie na wo de se sika na kowuram I invest ya di mama part experience ye wo wiase nyina okura bi wa ye adwuma abosomfie amanyame asan afre no ye adwuma onyankopon ofie ti yeso onfa nko ya asori yie entwe akra manyame ya tose kan akogu ho o party office 4 years time shia ya naje ko police station ko boban na ye boa dollar a good briefcase mu ye di tonkun sra awani abere ho ko ye demonstration Kumawu actors money abre mo koye demonstration all because of say Sami Jamfi ama me maami agra da sika obi onu di sika koye nyamedwuma no enka wono sidi ni yemfa ma no nyamedwuma sidi ene fata nyamedwuma ohun nyamedwuma obi okru experience say eye nyankopon adwuma yema ni sidis na wo yema o dollar nkoto wi no bibi yemo mo bibi yemo mo nyahunu hwe mo na mo ni nam kurase aboye na mo ni koko akuafo obokoko akufu adu sisimo achim ni iwe mo nyahunu hwe